soğukta kızım şu her bir minütü kıyın be. Soğukta her bir minütü kıyın. Soğuk yönünde adı güzel neler. Şöyle soğuk görmeye koysun, ukmayla koysun. Birlikte yaşaydı. Бул күндөрү Касымбай атанын үйүндө куттуктап келгендердин аягы үзүлбөйт. Каарманыбыз азыркы учурда Ош шаары боюнча жападан жалгыз согуш баатыры. Мамлекеттик кызматкерлерден тарта небере чеберелери акыл насаатын угуп өмүрүн тилеп отурган чагы. Касымбай Жолдошбаев 1942-жылы болгону 17 жашында согушка аттанган. Алгач Иракка чыгышка барып 16-30 артиллериялык полкто кызмат кылган. 2 жыл душмандар менен салгылашып, согуш бүттү дегенде кайра СССР менен Япониянын ортосунда да күрөш жүрүп, анда 5 жыл согушта болгон. Ошентип 8 жыл дегенде мекенге кайтып келген. Кытайдын чегарасы экен, Кытайдын Манчжурия провинциясын Япониялар басып алган экен. Ошонун чегарасына барып, ошол жерде 2 жыл турдук. Ошол жерде согуш жүрүп атат. Бизди согушка жөнөтпөйт. Кыйналдык. Тамактан биз кыйналдык. Кийимден кыйналдык. Ошол жерде 2 жыл өтүп чөп жедик. Токойдон тез келип, айдасынан. Америка мен тейле деген экен. Ол менен тейлейби. 2 gün, 3 günde bir 200 gram, 300 gramdan nan yiyoruz. O yüzden kıynalıp soldatlar o sıraya get almaya kaldı. Öyle kıyımcılık oldu. 2 yıl. Anan bir soldatlar da o kasal olup o şehirden kıynası Yunan'da boşap gitti. Sonra get almaya kaldı. Yaraksız olup kaldı. Kalganlığı beni etti. O 45. yıldan Ağustos ayına gittik. Hemen bir hafta soğuş tokladı zabıtına. Yeniden yengildi. 9. May boğuldu. Siyindi. Biz de yedik yaşa. Çıkan soldatlar vardı. Getiririz. Getiririz sivil vatanda. 3 aydan keyin Japonya'nın biz soğuşa giriyoruz. O sonra Japonya'nın yengeğinden keyin o da haraslanan boşa getirsin. Danışanlar oldu. Адамзат тарыхындагы эң апаат согушту башынан кечирген карыянын эскерүүлөрү да жүрөктү сыздаткан окуялары да арбын. Ал учурда ачкачылык каптап, кыйын күн башка түшсө да мекен үчүн жанын аябай кан майданда кармашкан. Азыркы топуктуу, тынч заманды баалап шүгүр келтирүү керек дейт. Şehir boyunca geçerler. 50-60 var. Çok oşalar. Ne oşalarının oşalar işlep, oşalarını emgeğimle, oşal silerdim, atam babamlardan kanımla uşu zaman geldim. Buna carkılanan zaman tokçuluk, barçılık, tenkillik, bunda zaman bu gecelerden beri bulmanı vesilen. Abi, namdı gelen adam yok. Pıradıklı, banmağında tolvadan. Giyinin bütün camaşırlığıyla işim yok. Nan yerinde bilegen adam yok. Soğuşta nan yiyin, nan de adı verip puanlar olmaz. Bu zaman özele gelen alan yok. Asmana düşkün yok. Kıyınçılık bana geldi kızım. Hem şulardı, ayçpoş bizge par. Касымбай атанын аскердик сүрөттөрү, алган орден медалдары өзүнчө бир тарых болсо, согуштагы аскер курдаштары бир тилек, бир максат менен жеңишке умтулганы өзүнчө бир тарых экенин эскерет. Bana biri seçti. Bana komanda arzu değil bunlar ne okşavan. Dostum rastla talfantı dedi. Ölüptür bu dedi de. Hayatlar ve kapalıyla sıra girdim.
Soğuş bitti. Kalbim ben işe çıkıp 3 günden gittim. Yine de tutsam 2 sandalye etkiyet var. O şalardan çasılan da şuradan. Orası falan. Yani sakındım. Şöyle de falanca da şey olmuş. Karşı toplasın diyen biraz talkalandı bu. Öldü. Dedim ne yok. Ne öldü? Ne karşı geçen ben nerede gördüm. Dedi de. Vuruşmadan toktan aldı benden. Çatırasına aralıkta desem 6-7 kilometre çıkarttı. Sonradan Kanada'dan sonra şundayken ben dostum Tilike'ken bir görüp geleyim demeden desem yanına bir saldat al tapançan Allah dedi. Yol apasını. Sonra böyle piyadeli gittik. Yürüyüp o getiriyoruz ama tatlı mı lan? Çalsın tatsam saldattan dedim tırmanı gel. Arkasına ama tanıdım. Yakın parmağımda arkasına karavaldı öyle. Özden geçmedi. Kucakta yiyeceğim. Yiyeceğim duruyoruz. O sonunda kızıl yıldızdı. Belgeneceksin. Касымбай ата кан майданда бутунан оор жаракат алган. Ага карабастан өз милдетин так аткарып, акырына чейин турган. Мекенге кайтканда бир кыз, бир уулду тарбиялап, уулу 49 жашында көзү өтүп, артында 7 баласы калат. 13 небере, 55 чебере, 3 кибиреси бар. Азыркы учурда неберелерин тарбиялап, урмат сый көрүп отурган чагы. Атам эми мен майрам менен келип куттуктап, чогуу баарыбыз тосуп атабыз. Ошо бирге 19 жашында келгенмин. Өзүмүн атамдай эле болуп калды. Кудайга шүгүр. 7 балалуу болуп, ошол жерде өнүп, бактылуу жашадым. Ошо күйөөм өссө дагы атам үчүн сыймыктанып жашап келатам. Мына 69га чыгып калдым, эми чогуу жашап атабыз. Жакшы. Эч кыйынчылык тартпадым. Атам бар экен. Кыйынчылыкты көрбөдүм. Насаттарын айтат. Ынтымак болгула дейт. Көбүнчө согушту көрбөгүлө дейт. Кандуу согушту мен ушунчалык тарттым, силер көрбөгүлө деп ушу согуш тууралуу дагы көп айтып берет. Угабыз, китептерин окуйбуз, китеп жазып жакшы. Атам үчүн өтө сыймыктанам. Касымбай Жолдошев саналуу айлардан соң 100 жашка чыгат. 90 жаштан өткөндө китеп жазып баштаган. 5 китеби жарыкка чыгып, 6-чысы басылуу алдында турат. Согуш учурундагы баа жеткис жүрөгүнө батырган эскерүүлөрү өзүнчө тарых болуп, өзү менен кошо картайып баратканы. Ал бул боюнча эскерүү жазып калтырсам, кийинки муунга достуктун бекемдигин, тынчтыктын баа баркын, эр жүрөктүк, мекенчилдик сезимдер кандай болоорун айтып, жаштарга сиңирсем деп түйшөлүп жүргөн экен. Bizim Afganistan olmasına sizler önde soğuk yerinde pişiriyor yok. Şu zamanda şu bağırdığım şeyde kan tanımadı. Şu kırgızın bağırdığının hiç bozda tahtan gitken soğuşa ölgün o şey yapma. Her bir yiyden ölgün olmalı ben. Şu buvalarından da ölgün. Göğün bildiği onu dedim yaşlarda. Tüydün o şanda. Sen biliyorsun şurada yemişsin yaşlar bilip esnaf olması gerek. Anam İsrafçağını esnaf gerek. Manda esnaf gerek. Yaşı önünde özünün israfı bol olsun. Kültürlü yaşam. Bugün yaş erteye daha gede durursa Allah verir. Soğuş yönünde azıcık neler, şöyle soğuşu görmeye varsın, ukmayla varsın, birlikte yaşayla. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылдан 1945-жылга чейин Совет элинин жана анын союздаштарына каршы ата мекендин эрдиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры, 90 миңден ашык кыргызстандык жоокерлер курман болгон.